Mama wakwaba wafreme ajoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusuafo big Akwes na Kumawood actors na actress ni bi campaign e de ema NDC amayoko no almost am okay na ne say eye actor and I say actress bia ufri Ashanti region a wonu abeto aba e de ama NPP amayoko ne se bi wadwen enye adwuma na ebusuafo omokasa no Asantifo ni bi abe reply omo na nsa na mede ensema big Akwes na de Asantifo ni bi aka ebebro no mpesa be catch NDC fo ne se NDC party na de de kan omo nye serious omo yo omo adwen so omo be pe amembu bi ebu na se mo ye serious aka big Akwes mo akofa ne so omo ye campaign emamu na aha wo big Akwes no fi se bi Ghana fo ni bi no ye ndwen ana se mo fi se Ghana fo no bi ye sorry na ye niama na no some of us we think wo big Akwes mami agrada abra no yo Kromfo no enye wona na wo ye kan friend say advert e de ema no big Akwes hwenyame anim wan posa mu nyame ndi but wo de shobo nsam nanim ne wan kasa bo hu dua say agrada ne azana na wo ye no na de sikaba obi ba ho na so de sikaba say me sika gawe no na eba na watinye anya kokuduru eba ka chance ento aba ma NDC fo na wo hu ayu message Ghana ni bia wa kwa agrada na ahweye asikamba big Akwes uhu no kura 2024 just aba no ubetumi atoten na katoni na ma NPP u big Akwes we credible koka ne yenti a ade na Ghana fo nto aba ma NDC ni a anase NPP amayoko no mampenda da mahama echisika actor bi anase actress bi yare o mampenda da mahama common zika na big Akwes mu adwun adwuma na he na se bi o mekura mi ni sika no kura se mitimi che obi sia mi hu so omo de obi yare no omo de abeto social media so omo donate ya se mi so mitumi donate bi ana yemfa camera nsi yen so se ye twa challenge movie se yen so ye bibia na no mampenda da mahama se o chega actor bi yare ana se actress bi yare na so wakoche ni sika eno da yen so obi gina so ye to abadema o mampenda da mahama na je se mo Kumawood actors na actress na this year mo yi mo anim say mo ya campaign mo ya funti na mo dey ye but if say ka che mo say so my Ghana na ye dwen ho because tax no and as Ghana Japan no ese say yenso ya ho fa so nti say aban be the free SHS beba obe provide ambulance ama one constituency one ambulance or the drone service beba and obi yare na say owu a drone be du hontem e dey say drone say mojo say whatever be kona say nipa ne ya ne ho atona meto aba ama president a oba wo yi akwan se na ebe ya yen kwa ho ana se yen kwa ho hia ni so yi akwan me nto aba koma president a actor bi ana se actress bi yare wakwa koma ni skenti ndindi ere Christiana Wunimo you have your right to vote for whoever you want to vote for. All right, we are not forcing anyone to come and vote for Vice President Dr. Bawumia. Me say me tie obi ntimi me force me say me nkoto aba ma Bawumia anase mahama eye me am decision eye me am choice e na mbra koto aba 2024 me hwe masitinem say me boto me na yem pa me de me beto niam one or two bi e na me take me decision nti mu ntimi say chenchena mo akwa support NDC nti obi am support mu nti mo ti ho na mo bi atem and I'm when this for don't time pattern did this obi timi ba won inbox ni wa be di watem just like that because as am can one come NDC who social media now when so obi can send it your party now just block the person and I say just pass by NDC full ni me ye we say so mo ni message one penda da mahama atene fie for 7 good years or 8 years I say we catch say kokko bu kitikiti no dey ba and kokko kitikiti and na 24-hour economy I want to mention ase you be do watch anajo you be do fufu anajo say e no be ka che entizie big Akwes e na Christiana Wuni mo ji musika mo je fine campaign for NDC but e ma obi ndi obi atem mo ntumi nchiro bi ni onye mo ze NPP ni bi di obi atem da social media mo ze NPP ni bi NPP communicate bi akoti na radio so na TV so ana social media odi obi atem da nso NDC fi de bia mu di atem so big Akwes we ka che obi so obi anto aba ma mampenda da mahama na dwen ya adwuma na wo big Akwes na wo ye celebrity wo big Akwes no ka so wo ye celebrity
wo fame kakra na wo ye celebrity na wan kasa within offend say movie industry no one recognize o hwan masa mo fa ma asem so na yen hwekwe Sinifua omujitu mu eye ho campaign say yemfa eye MPP enfamra way back 2016 boga back wo wonim awtwesini se wajimi let's say campaign ma eye MPP for BM MPP from the power who said penu bedi aboba ekwa mu de fa so de musi ekan yechi esika yechi mpre na yeni ni bie yetimi nya sika kakraka etimi di koye yibi ma 2016 ediba MPP me na mka ho okoye sai me koye sai yibi ba ni bi wo de atimdide ni wo de yifrim atimdide na me yefim ni ye omo munim so munim nyansa na omo be omo gisa omo sakwe campaign awo sinifo na meka ho asem nti wo de enyi ho ni frim sinini ne so nim nyansa thank you I like that enye wagye na ye wagye aha ye no begu efise yetimi twema ho do ye vigil be Akwes na te say nem ni so bi ofiri man po bi enim nyansa because de Gyimifuo kodi hine wo baabi mi se bi ni se wo de Gyimifuo azini obi a asia ya uko jabe no so dwan ya saba wonam Ghana ne nam choba obi be Gyimifuo kodi be gisika be gise no enti na wo mpebra wo de nam wo na wo yi obi a wo dwena kan kodi ndc echi be Akwes nyansa ni wutrim wotime be ka kire se obi a odim nyansa na to aba man pipi me se so wodi wagini ana be to aba man ndc ubedi be Akwes wi echi kwasia wi echi obi a no kwani agrada abeda nkofo di Ghana fo sika ewie ye afedie wasu wodim nyansa ono betufo wahese woni ma antino obodi ma echi because wodim sa asa no mahama no obeye because obi a woni vision woni hwe ode be ma Ghana fo Big Akwes Apampamu store Mr. Crying on TikTok wa besi wanya no kasa na wo se ye pobi ni na di anka wo Big Akwes ba na ani kwan se nka wanya no kura de kasa nka wo na wo se nka mra ni wudi se sinifo bi nim na so mu koye campaign ma MPP a wo ni bedi o kwan a wo de Ghana fo ma bi afa so kalabule sikagere kalabule wo ota obi achi e mani bunkofo fa so okra ya anya wo hwe ene wanya no e be ka sese obi ko ge campaign ma MPP a o Big Akwes ni bedi o sina atu na ama ogire wati ene munyina yo because baomia wo we ne 2024 yi etimu amugu na Monsha se na monko pass asu otogo anase Benin because mo ye demba wumia 2024 Bawumia is president or your president elect eti dede na wo ye no emfa so bi amero se komo diwa fa wonsa kwaye adwuma ne didi se komo diwa wa pampamu no pe container na fa si ho na ye adwuma wo ho na fa didi na de wo kan ne de emfa mumpew it is possible Bawumia 2024 Bawumia owene it is a umpa masa ko ne kobo wakura ewo Togo anase Benin na dede na wo ye ne de Big Akwes emfa mpuntu any improvement bia emmerel ko na wo mu a ubu wo mu fa so ukodi sika gari anim emi agye nkofo sika ebu nkrofo no eno ena suanyansa na betena TV so na po mo chew no mo fa abone nchew na sunsunsu anso no ena eba wo so ena wo bre no na MPP for de omunye wo hwe nti umpe Bawumia is winning 2024 election. It is possible. NDC for Yewura Mahama, former President Mahama. Enti efa Ghana ma wono. Na say e di Ghana ma wa oni scammers e na be yedwuma. Mu be biti yen. Money azamfo, money fraud for ne yedwuma. Money Big Akwes ne yedwuma. Big Akwes no ne Kromfo agada yedwuma. E na Big Akwes so. E ma Kromfo japade from misem. E na Big Akwes so. E ma nipa wuyi. Big Akwes we de Kromfo de ma Kromfo agada. Amo ma japade e ma bi kura hwiro kra. Enti ne said this for come as the biana Kromfo say yesu nka
after the whole Ghana after the motion nipa and this for no manam sa big Akwes campaign way and a baby campaign at the MDC menya this new say come this near come rebel hope papa big Akwes to me campaign MPP da because MPP yempen kwase force cameras we say MPP a Gyimifuo be say yempen mo ye party nim na big Akwes we sini kwa no nim twa muko he big Akwes ni be no twa ya no ya de he de ni to akompat no nya de ye de ni to papa part wo nya de ye de ni to kan say part be big Akwes be to be no twa say no pick up bisa big Akwes one tenant no one kanya semba kokora mudimi nka the tina ka say esiso no nya semba kokora nim ne say NDC mu problem na ye campaign amamo na mu problem na elidi mo ade mo ba abawi ni power Kromfo we tutubotom we kwase ampanyi we scammer we na yesi yeto abanema mahama ese de yeto abanema Kromfo agrada yeto abanema mahama ese de yeto abanema scammers tie Ghana fo ye jimiti ye meto abama mahama no me o me scam Ghanaians e bi si da muni big Akwes ne adwuma no e bi si da